Technical and Vocational College nero lichibo liao ase intake ya January eyogenderete nigo bakuru achikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson Omae yondo mwalimu Kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as Nyaliwali Masaba constituency ward ya Gasusu ikaroweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi tobate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayibuli baito gotwara barobwawa as ngenjo ya school fees. Kero mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tuli kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se Higher Education Loans Board elinde banyaragora bakora kikosi cyabo asubworora na kutabukya kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaya baito pamoja na abayibuli bareta abana babo banyakora bakonyora kiskill ekira abakonye isikali mwali intake intogenderete karibu intake ya January nigo egenderete ajerera nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba lya Tirimba asamange bakire 0757331085 igose batarire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Namajia yeke onga olialero tukulia ichuma nje nigongorukwa ni ototo nyangiri oyitoko bwatana kuranza memerelio nigakorwa Wilson Makoli na eke onga chinsenyo macho muligerali nikotago chaka masa ya makurase ebunge ya West Mugrange yotoka county ya Nyamira ase omojumbe webunge y'umusikasi Mugaka litukulia ranya kabaga ko ra humiga okubwatoka chibatse chipasari cyoma ko yiga gucha saboroke wa bechi secondary wika aboroke wa bechi university omo sikesti Mugaka nigabwatoka ekerenga kose ekerengo ge shilingi milioni 52 na isano kose 75 million echigo chikanyara kabache ko bwatoka gucha saboroke wa West Boy ganya kabaga kwane kibuna nigomo baromoke bwaboroke wa sogatie koligia chipasari echo igandanya kabaga kwane kya nga nigo aboroke wa bonsi bali banya kaba bago icholia form chokolika chipasari echo wananya kuba bagochikanyora chibase cyo muna gutumulika itofati kati December Buna enjira eyemo yogosira chisemi imeye bunge ya West Mugirango nego omubunge webunge eyo omoske Steven Mugaka ara omoyegabu wasioria okwenanwa wechipasari cy'umwakoyo cy'ekishiringi gwetania milioni 52 na isano ekyo kire angemara kabere hekorenganwa n'ekishiringi milioni 45 ekyo cyabwatogetwe umwaka oeta. Mimi ni accountant, hauwezi kupewa pesa haujaomba, kwa sababu hii ni pesa ya walipa kodi. We must account. This is how the money for West Mugrango was distributed, based on an application, based on a school that exists, and based on the need of that child. Na ndio sababu we almost doubled hiyo pesa mwaka huu. Tutasupport watoto wetu wa kusoma with 75 million shillings.
abana basoma kusema basoma Umuyiga uyoiga nigo koreka umugasorero ase eskuru y'ububundi ya West Mugirango Technical and Vocational College abase umubunge uyo ayenekebona eskuru yiga y'ububundi nigo ayibwatukeire ogosirwa kwa bene ase kibesa echo chipasari cy'umwaka oyo eryo kuba omoyo aboroki wabwo bagendrete kwegera kikosi cy'amaboko ao West Mugirango Technical and Vocational Institute hapa Nyaigesa, kwa sababu hii pia ndio institute tuliambia wale watoto ambao hawakupata marks ya kuwapeleka university wawape admission, tuwasimamie kwa full scholarship, na leo hii tumesaidia hii college na hiyo scholarship money na bursary money ya shilingi milioni 2.1 na hiyo itanufaisha watoto zaidi ya 335 compared na wale tulikuwa tuna support na bursary ya karibu 200. Aiga boigo umuske Stephen Mogaka nigo abayenekeria aboroki wabonzi abo batumete amagani abo eryo baigwe chipasari nigo barachikonyora ase boigo arakebiara baria babere batari wichoria eryo banyore epasari yeiga. Mwaka jana tuliambia watu omba basari. Hao manabii wengine wa barabara walikuwa wanadanganya wananchi na nungu lichora no apply basari tulikoe na nungu samaru no apply tulikoe nazo kwenye uzima hata kama basi katokoe. So tulipata very few applications za basari, lakini kila mtoto aliye apply basari last year kila mtoto alipewa pesa 1 to 10 wale hawaku apply. Tafadhali tuondolee hii aibu ndogo ndogo, kwa sababu when we say apply for bursary we mean business. Hingo reporter Getembe koraiga skuru y'ububundi ya West Mugirango Technical and Vocational College yegotoka ime ya wodi ya Nyamaya county ya Nyamira. Njefa Tigad Hisemba na manchu mulire tokera na kwikase county ya Kisii nikoli tukulia lero mo governor we county ya Kisii Musike Paul Simba Arati achake bene morobulwo kana na mabere gochia sabana abake bali bagosoma ibirasi bya ECD ase chikuru chionse me county ya Kisii yebwata chibunge kianda kagochake morobulwo ndigane kimna kene getambukira kama yokwana kimna abana abo kobera bale skuru nani gutwara bale chinguru naboigo obotoereru bwogokora gosebwo kugendera bwogosoma ase chiskuru muskara tiriga chake murobeli yu chinsamo cha itisimemo chobosongo bunagotume muligedo dipon asanya. Gari ya kwanza ndio inafulagiwa inayopita, makofi tafadhali. Omoerio ayaiga nigarorekanite insoyo borai buyo kabeiro murai wense okabere Daniel Toroitich Arap Moi no muchakano onde omoya insoyo borai bu mugabana we county ya Kisii Kitutu Chache South Omuske Paul Simba Arati gochakia bene omuroberio asabana bake konyora amabere asechискuru enyewe Simbanetaya Chinga kecho nigakwanira ogosira abalemi abere ndurimo gikorusesiko amabere etokura kurwa sabalimi baitu nango kwana bono iga getsusu primary mtu abeke soloro tukabane kula tuameke shanga nere ina state yoko gachama bere abalimi baitu amabere alimo yango tanga tabuati igori buri komutinyo gatano limo ntete kubashwa n'amabera ino etokonyagura abe process gaiga twabakana kibeza kingiya kubwakiri bonega amabera akonwa Elio korobia omurobili yoiga na koenekia nganko gendore asenchire ndonge nigachakia oboroso bukogwacha ekegwanda kia mabere ambe ya leo twalemire umusingi ase factory ya mabere ekoroswa na aborire contractor ya Ntebe nga within 6 months a factory eli yabe
Abaraikuru se serikali ya kaunti ya Kisii nigo bahokoboko omurubire yoiga. We as the assembly, Your Excellency, we are going to support you. Elinde wachibu your manifesto muna wa promise di abananchi ba Kisii. Umugabana karangoro w'ikikura ntariyetera nganaga kira abana baito ebirasi bya ECD agateba narwane sana anyore basari agateba nateme sana alende school feeding program enkamune gabana ikirani ustraikirania. Umeguza wakulima ambao wanapata maziwa haya na zaidi Your Excellency umeguza jamii yote. Omurubire yoiga koba gati ya magenderero abetega kuria chira sekta ya bodaboda nero tetigiri magega asebono gwetania barundi achimi isano nemo baraiche kwenyorera tanganiri tune sekta ya bodaboda gotore no mogoko omonene eseni jorero kwararikira bamura 659 bago kolega sisi tulia taribo nande egendo ya kabiri Your Excellency yotoro go promisinga uikato chikawa begeno egera mabera ya chikuike singinja bana bakwiruna baito taribao igo tikato wa gisherenga uikato ga reto ba begeno toikia mabera ya buno mugabana atoyana ikirira bana baito ndogwanja maganayo ukubolia gucha sabari mu bechu skuru nokoba abaibuli abaya kurende tariyo kuunereria abana bake amabera abo kubasaba abarimo amabera yataje bakoresha ayo honka tubasaba honka amabera mama ya serikali ya national and county government they cooperate. We don't expect monkey business again to be played. Abana bari abake banywa mabere banta abana na mabere mbari kunyora ndungori sometimes chinga kibono aboroki wabaiga barachikonyora amabere yaiga asa matukatato no murubire boigo abekire gochia kwena na gochia chiskuru chimi isano na ibere imeye kaunti ya Kisii peana siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. I'm working out around the clock. Koranga na Rosi Bakery ikomnemo ase na chirojiko ikomutinyo batano limo nonyore ngana ali kiraba naba buraka ase Bakery chiri amabere kirabira mange ndole bosabana ba grade 1 2 mpaka kianda ntoba amabere omwaka omuya. Kuripoteri kitaseni kia Getembe kuroiga ATC imeye kaunti ya Kisii elia na inkoro kwa Dipon Asanya magere ayo manjo muligere mugavana arati nikagenda wika ase chinsemo chia ibeno gose gwadi ibeno ase skuru ya Ryangabi asanya kabaga kuchakia umurobeli obene bwekrasi gyekerero kimanyika na smart classroom kia ECD ase aborokegwa ba ECD bago somera nabo yokuru abo mugavana onyara kabaga kuchakia umurobeli bo kurubura amache gose umurobeli bwa amache uyo nyara kabaga gutenase kasi nsemo chia kerera nagotumuri keto Daniel Ontere Chensa kianda chemagoroba ya lero Moskarati nigara umoroberio gukuruburwa gwe project ya mache ya Kerera umuiga wikiranwa na barai au boigukurwa se county ya Kisii na wisaine shilingi milioni 10 okwana chinga kecho nigakwanire kerenga kya yekenene kubwatekana no kubolia kubomenyi bense meiga yebeno ekero mwako yantebya enaye mugete nkali milioni 10 nkabeke se project ya machega orocherolia lichi kondia etu asa serikali chimisa 30 kurwa sa machi abantu rasma basuki na ndoje to gosuki serikali egosuki ebutole meteri naende ekoe bill magega ya yarati nigaigora magacho yekerasi kiya yekerero ase skuru y'uboroso ya Ryangabi kikebwate TV abarokiwa bake bakorigereria ensemo ase bakorara magega yigokora masomo abo ensemo bene y'umuziki nyumba ya kebara ase kerasi kikyo kerasi gegotumeka esola boigo bibwate wifi okonya aborokia gosoma ase metandao na konyole bintu ebiya byo gosomia montebe karbi kolet kurungana waiboli bigoso kerasi mani
yatero n'abalimu yabekeruje katuni n'abekerwe katuni egari mwanyarora bali mwaro kikatuni nchiregari tanande katuni egachirororo ekatuni tobegete wifi umwalimu wawo download ochecking kegendrete nsengima obekire imonto byatererwa karabya yatereirwe yarosire byanyoma be kate biukarare enseyemo nechingu naliga kwebereriwa kawe ngara ekate ni yabekwa yarara ekero byararire ekerne twetobongo bokonge boiguke ekero byabukire naende naburanye gekorara mono kabukiwa kate bunechinga kicho musiki ekrasi kenikia na bana nyude kunya komentekane abayibuli bari kujamwa ire magoro make igasa akebone krasi ya jirekia mwanyigwa abana bakoreki basoma kuyakora gosembo bakora igota banteti yani wona mosego tebanga mwana kore bintebi gabana nanjye mo deputy speaker ukisi county assembly kuba tebire no gwachakira mangana yo kolente krasi ge komeka no bora tora kare tora tiro mubasyo maete esinje kwa barante krasi yeke ge koro kana gwa tebete nande kwalire iran ko byaga chole kire wore 45 ekera bagabana bande bagambire kurmaega ebagambite myaka 10 yani oyareta modora gamechi myaka 10 nkorupaterigeta sene kya gatembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri na mancho murigererio murike botambe ase wizara ya mangana yoboereri bwa mangana ose broadcasting and telecommunication osirieta Stephen Isaboke nigo anyara kabaga gukwanira igatambo geruke muraibu ense muske Dr. William Ruto yokubwatu kachibeza cyane otagocha sabasae umurubunya nyartuko kanekwa lituko ligoro liganyara kabaga ko basemya basaye gutume kachibeza jebuya ogeza kwanira igoro yamabaga ari asensemo yimetandao with joining guys Kisii National Polytechnic kuligerera mono ese abana babasaye bakwegundise ibintu bya digitali iyerege kyabo ekemo kyabo mikakati ya ibintu biri omorai bit oitobyense President William Ruto a promise tinga yaya oikakatora the digital nere digital ndia kwane tu kwani ura literi kora kan digital nere kitume center ni chi center chinde chonsi bigusienge ba ngotanga mbuya mono sana nkureneri omonene bwense president ito achiteigoroga gusi agacha ko launch chibe sago tomu esabana banyota bali bachede through kwende biongo byensi ipi bakanyoranga baitire baro kene baranyora chibesechi gusiga seito abana 3800 20 banyora chibese igoro 1022 1300 kero yoma kakacheru ekeganja savings na pare wiki nkego na nimbaje bayi chinde 22 na chinde setu chigachu egere bachaki biasara biri babunde setu na kwa chibese chimbaye tu chibese mene jire bantu bakwa para bagenda chibese chibaye tu after ba paro kire first of all ekindi kyabangere kege ngesa kibete to bakora zegere bya mbiri byebi number 2 boro kinga ya na batu chakora like a plan number 3 bono boro kinga mbaje bakore batumi chibese chese ese gasi yuto ibintu bindi bana kwete goro monere bwense bakana ne gabana yito gabana simparate ko batenga moje munga inu bono mozo koro ku peps zegoro ku buda chibese chigende chisire andu bugenga chibese chana bwate ange 2022 useru 44 ngai chachete egere chibese chigende biasara mono igente kiabeto ko president ito anje tabasa na ndikuliya basaye bali mono patari kwenyara gose batari gocha kunyara wekonya anye serikali tari goche bakonye because na baruna bakenya na baruna abantu batakire kwenyorera ubugima bwabo komenta igoro yayo monjo muri kira batoka na matemo kwa makaze kyonga chinsenya tokera ntunyaga batoka kandara na manke gotoskocha Karibu
Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Gusie buno na bukwegokia aso gusonja etibi ya ubanje kyaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas samu nogo chingera ku mwaka muya idubwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusie. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development.
Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Gusie Bono na bukwegokia asogo sonja etibia uwanje Kaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iduwego kinemiruli yetu inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusie. Mwanjo muligere karibu sensema ya kabere ya mangana mayeke onga chinsa inye mugavana we county ya Nyamira masika munyaribo litugoli alero nigereri bagalia bene na kwarere gatie miroboli ya bwate ya magendro eme county ya Nyamira kakwana litugoli alero niganyara kobaga gakwerera ne mono miroboli goro ya ajisemya ne mono ase en sector elia ACD owaga chigwe chipara na boigo ayanda mange na ayobatanti ase goika sector yobochen ambanga no Austria ora dokonya kurusia mache maataria hizo ndo tubota mache mange lakini bado kwa Rusia liko yareta dio meosike nguso chibesa chinyinge toisire wancherana wa mora bago pima akarotora nyalego nabako ya mache ina bako rugora agenda Nyamusimumbu agenda Bokera agenda Kerenyo na agenda Banswara igo ntora iri nega story emwakwa na yore asha teri okora sha ne ya President Ruto national government sha teri ya county government igamre matatize bwate make to abwatire kwa para mangana ayo na mayo na bagate oda ya 100 million amayo na agent Stefan toko bega 200 million kilo mwaka tu amenda million 100 igoko chimotwe mayo gondi yuchura tinyagetari mwanye ure samo yisemi maita bange mwaka nye scholarship murate bunga kia bana batari kwenyara bakaba eji yarenge parliament yegatiri chiko ego tanga chipasari woja county government wakaruchi bese chikaenda saba chumbe lakini tuwa process ile chibe chiringa nkoriya wale bataka tuwaire kriya siko Nairobi nje account internet primary chinasari nechi polytechnic igasi nasari ekina akorro mwako yongere na rais yerongori ekoroisi una kiriti ebwate minerals eji minerals yo chiyo konya abana abataka batanyore balance diet banyore balance diet
obongo bokine bago kidonyo babwate chinguru choko tegeram classroom mwegure embaria njareko riwata mezukuru na gukorera mwanjo murigererie gati ya barai baborko be university kurwa somo chibo songole tukuri alero ngo basokia na gukwanira igoro ya omuteneri wa mangana ya bokoreri ase abisio murai bwense eriruwaro uyo nyaraka wagwetigemera masa matukabwe ngo gana gotana ni gara chikoligie karo kyo murai bwense sabajalo na bu mwaka wechirwe na 2025 nebire bakwana nabarikia mangana ni wanyaka baka motogi asemere maberega gukora na mona asise kitachiri aberega gotenera ase amatuko amagiga. Long live Eliud Owalo. Long live Kenyans. Liwe Liwalo. Eliud Owalo. We support Eliud Owalo's presidential bid because his agenda addresses youth exclusion at the root by re-engineering the economy to create jobs through production and to retain earnings at the point of production where the youth are. When value chains works, money does not leak away from farmers, fisherfolk, artisans and informal workers. It stays where it is created, multiplying incomes, building local businesses and putting money in pockets and foods on tables. Honorable Eliud Owalo's model is simple but powerful. Reorganize key value chains in agriculture, fisheries, manufacturing, ICT, mining, industries and the blue economy so that youth earn as producers, processors, innovators and owners and not as perpetual job seekers or temporary hirelings. This is why we believe an Owalo presidency will be pro-youth. In practice, because it reflects a consistent pathway, empowerment through opportunities, platform, skills, and systems that pay. We are ready. The movement is now. The liberation is the path. Mwanjo maliyo karabu na tokolera mangana maya ye kionga rituko lialero lia choma chani ngongor kwaro ni ototo nyangire kuransa memelio nigakoro wetson makona bayansa metanusha nigakoro kwa Mike Willis kendre toro liyo ya Gatembe TV kionga kama musi wego twara utkobe. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January yu ebata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering. Ngwege